Umwaka utaha w'imikino ikipe ya Chelsea izaba ifite umukinnyi w'umunyamaroke mu bakinnyi izabikoresha. Ese azakina imikinire y'ikipe ya Chelsea y'umutoza Frank James Lampard? Reka tubyumve. Hakim Ziyech nyuma yo kongera kugira umwaka mwiza w'imikino mu ikipe ya Ajax Amsterdam, ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Chelsea. Nubuhe buhanga afite bwatumye ikipe ya Chelsea imubonamo ibisubizo? Ziyech ni umukinnyi ukina mu mpande asatira, ariko yanakina hagati mu kibuga. Umukinnyi wundi musanzwe ukinisha akaguru k'ibumoso, buri mwaka w'imikino yagiye akoreshwa mu myanya myinshi itandukanye, harimo no hagati mu kibuga n'umutoza Erik ten Hag. Ibi byari mu rwego rwo kuziba icyuho hagati mu kibuga nyuma y'igenda rya Frank de Jong mu ikipe ya FC Barcelona na Lars Schön mu ikipe ya Genoa. Ziyech si umukinnyi mwiza cyane mu gutsinda, gusa nk'uko imibare byerekana uyu mwaka ushyize hamwe ibitego yatsinze n'uburyo bwo kurema igitego n'imipira ivamo ibitego yagiye atanga umusaruro. Yagize uruhare mu gufasha ikipe ya Ajax mu rugendo rwo kugera muri kimwe cya kane cya Champions League. Birumvikana Ziyech ni umukinnyi w'umuhanga kandi ushobora gukoreshwa mu myanya myinshi itandukanye mu kibuga. Azakoreshwa ate mu mikinire y'ikipe ya Chelsea? Nk'umukinnyi w'umunyemoso, Ziyech akina ku ruhande rw'iburyo asatira, cyangwa agakina ku icumi inyuma ya ba rutahizamu. Ni mwiza mu gucenga avo mu mpande yinjira mu rugo rw'amahina mu rwego rwo kurema uburyo bwo gutsinda. Yanakina kandi hagati mu kibuga mu mipangire ya 4-3-3. Mu busatirizi naho ni mwiza kuko yihuta, akaba azi gutera imipira yo hejuru aturutse mu mpande akageza kuri ba rutahizamu. Muri Ajax mu gutera imipira ijya mu izamu niwe ari imbere y'abandi muri uyu mwaka w'imikino. Ibi ni uko Ziyech abangutse mu gufata ibyemezo. Muri Chelsea yakina he? Nibyo koko Chelsea ikina 4-3-3, batatu b'imbere basatira, babiri ku mpande, hagati yabo Tammy Abraham. Hagati mu kibuga abari Jorginho cyangwa se Birgimo, umwe muri bo agafasha ba myugariro. Imbere gato haba hari N'Golo Kante, n'undi umwe hagati ya Kovacic, Barkley cyangwa se Mason Mount. Umwanya Ziyech amenyereyeho ni ku ruhande rw'iburyo asatira, nubwo Chelsea mufite Willian ntari mu buryo bwo gutsinda nka Ziyech. Willian akinira mu mpande cyane no ku gutwi kw'iburyo, bigatuma akina nko ku ruhande wuzuye, bigatuma atari mu buryo bwinshi bwo gutsinda nka Ziyech. Ziyech wakina yinjira mu rugo rw'amahina cyane mu rwego rwo kurema uburyo bw'imipira ivamo ibitego. Ziyech kandi ngo mu gihe bari mu kibuga byafasha ikipe ya Chelsea mu kugarira izamu ryayo, mu gihe Kante yaba agiye gukina asubira inyuma, maze Ziyech agaragara muri wa mwanya wa N'Golo Kante. Ziyech kandi yanakina neza mu mipangire ya 4-2-3-1 yakoreshejwe n'umutoza Frank Lampard muri Derby mbere yo kuza muri Chelsea, akajya inyuma ya rutahizamu. Yanakoreshwa kandi nanone mu mipangire ya 4-3-3 akajya mu kibuga hagati mu mwanya wa Mateo Kovacic. Ubwo bwose ni uburyo Frank Lampard yamukoreshamo kandi agatanga umusaruro bitewe n'ubuhanga bwa Hakim Ziyech n'imikinire ya Chelsea. Ziyech yari akeneye mu ikipe ya Chelsea. Mwakoze kutwumva, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.